Shubor nakaslem jong unongsan hima. Uba Peter Lawai, ubade u sordar kasnong mauring kening. Ula ay jingmut ia ke Green Tech Foundation, bakin lum da kajing helang pat ba Hamadan Malki, bantur bed sya sekretariat. Namar banshu syong sya tangan ka sorkar kanom sengap. Uba Peter uloong, banshu sya tangan uway, unshitom lara sya hospital. Beteng sa uway, henry ka sorkar, kamsyum na sengap. Ini semua education habis begini ka JK juga Green Tech Foundation. Kemarin bagi JK kalau gawa donong rem, kemarin gini ke seng ke bakila seng ke form kalau metik nak kementah kamarian. Te kini JK hadir mengila pek iki bor fair tinggi bakal ke JK ke donong rem namar ka JK bu jeng nur juga ke seng kalau menyertai kamarian bakal like nak cak pinjulor. Nak kini ki sim kido poro hak kimrat kimereng ko mengitip maka ki bon ba ki sembai ki sim kini ki migratory birds iba pet ki wis ka gum ka syong ka sa shu ki syong tu ki sim bangi ong bala dai ka tu ka jaka ngin penthut no in snar kita ki hotel na kini no gi jing snar kamut kawai ngi jing ma tam ka ba mata ka long bai ka jing do no kini ki sembai ki sim kido ki ba pet ki ka ba per ben syong sa anto te nakali ang hijongang so wan ning ai jing kersan ka ba purai ka Green Tech Foundation. Di hari ini jungki ngakwa wan kalian sokar kade bersungkha modor ban deban weng no basprap no iki MOU bakai sign ka ni ki company nang takan ki jisna ki jinte ka ta ki bang smo ban ni kwa na kalian jungki pumpai ba dengan dan ai ki kersan hari ini ka jiki juga Green Tech Foundation bat ka ngasmo ban on ka gajah kene gedur lese ngasmo ban kerpat iki nong song snow juga beri nyutrap bagian ai lang ki kersan ko pura ya Green Tech Foundation nang bagani ki jutmu bagi jengnut jungki kan long ka ba bejob nak kemta ke jing nek pensa bagi jing dai kemarian ai jing kersan bu prai Green Tech Foundation you सम्मान जो करने का कंटेक्ट होगा सिस्टम जो पैसा होस्पिटल के jing ai jumut pi सरकार ने ये marba ka jing kirula jur utama pi ka jing ai jumut ngan kalian jing kinong yalam pabangawan ne teman i ba ladang isu bagi jing ki se wei usah tangan upo hospital yang bang sung wei ni i ba kesokan i ka kampa mat kene gelti ba jing ki ba jai ka gejinglong ju sarkar po Meghalaya ka bangi i menta kampwa gejing ki ba jajai boros kutu sarkar ka pa ka amnut ba pelong gejing ki ba jajai dai ngapek ba sarkar po jela Meghalaya kampwa shu ki ba jajai rek ai bang ai jumut ikini samla ju Green Tech Foundation ba kelum no jelang pai ba jong ko beri nyau trap borok ko hen po ne jaka ba ai po ba unrai ba kai kala kan tiba sim no gejing ki pai ba atungin hun bangin supek ba we un hospital so webang teng hari dah kalong hane kedur na i mat kejing ki kalong tang Green Tech Foundation atu kejing dawa ka dei jong ka jing kam chupai ba jai berih nyok trap bro koi balai mentan thia tang we angut teng skobon ong ba pai ba bro berih nyok trap na skobon ajimut gin dalam Green Tech bekelum jilang pai ba hari ngin sim me karai ba di bentur tur pai ba atai kata ka karai ba kadu makane ka kami aku jai berih bro koi om tang jong Green Tech Foundation.